I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. All glory to God. Hallelujah. Emsombuluko umvulo evikini. Ngithatha leli thuba ke ngiyanibingelela ke nemukela futhi esihlokweni sethu serhapsody yamaqiniso. Lekungiyo incwadi yethu ekukholwayo wonke amalanga siyibhalelwa ke ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Kilometer DSCDD tilishumi nakunye ke lamhla umfundisi uthi luthando luyakubona lokuduse lokuligugu kakhulu mayibongwe inkosi. Umbhalo wekuvula ke wona siwuthola encwadini yaJohane wekuqala sahluko sesine nelivesi lesiphohlongo okufunzeka kanje. Kodwa lodela uthando akamadi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ulithando. Oh hallelujah. uNkulunkulu ulithando. Glory to God. Labanye abantu bacabanga ukuthi luthando lusekelwe indleleni umuntu ladiva ngayo, indlela lashisekela ngayo noma indlela labukeka ngayo. Kodwa ke luthando lolucotho alibonakaliswa indlela umuntu ladiva ngayo noma indlela lashisekelwa ngayo, ngoba luthando luyimvelo yakhe uNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Ngakho ke nawubuka into ngemehlo kaNkulunkulu utawukhona kubona ukuthi labanye baligugu kangakanani. Mayibongwe inkosi. Oh hallelujah. Uyachubeka ke umfundisi uthi nguloko lokwendeka ngesikhathi uNkulunkulu anikela ngaJesu ukuthi asinzise abantu. Wabona siligugu leliphakeme ngelinani. IBhayibheli lithi ngoba uNkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wathi made wanikela ngendodana yakhe lekukuphela kwayo, ukuze kuthi noma ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakade. Mayibongwe inkosi. Lo Johane sahluko sesithathu livesile 16 uthi ke umfundisi azange athanze tino temhlaba takhiwo noma imvelo, kodwa wathanza abantu ngisho noma bebangakholwa bahlekisa ngaye futhi badiphatha kabi. Akumangalisi ke ukuthi iBhayibheli encwadini yabaseRoma sahluko sesihlanu verse lesiphohlongo lithi kodwa ke uNkulunkulu sewulikhombisile lithando lwakhe kithi ngekuthi sisetoni Kristu wafa esikhundleni sethu. Mayibongwe inkosi. IBhayibheli lithi uNkulunkulu abuyisene nelive ngaKristu akabambeleli emaqhubu ngetono tabo. Oh hallelujah. Lokho ukuthola na ufunza kubaseKorinte besibili sahluko sesihlanu livesi le-14 ufunze ngeluhumusho lweNew International Version NIV. Uyachubeka komfundisi uthi nguleyo ke impilo nemvelo lakuphe yona. Kufanele uthanze labanye ngisho noma bendani noma babuke kanjani. Babuke futhi ujabulele linani labangelo. Mayibongwe inkosi. Nguloko Jesu lakubonako futhi nalasikhuthata ukuthi siconze futhi sikusebenzise. Nangabe uNkulunkulu uyamthanda kangaka umuntu losoni, thina ke akukafanele yini sibathanze kakhulu labo labasebunyeni naKristu. Ngakho ke kungakho ke athi thanzanani njengoba nami nginithanzile. Loyo nguJohane sahluko sesithathu livesile 34. Mayibongwe inkosi. Akazange athi thanzanani nangabe nje bathanzeka. Cha, akakushongo lokho. Glory to God. Uthi ke umfundisi kufanele uthanze ngisho nalabo labangakuthanzi bakulingise. Kutivela kwabo balahliwe akukafanele kuvimbela uthando lwakho. Lolu luhlobo lwelithando lwaNkulunkulu alutigodle, lubona futhi lujabulele kubaluleka kwalabanye. Mayibongwe inkosi. Imfundiso yenkosi Jesu ke le ukuthi asithanze bonke abantu njengoba naye wasithanza wathi made wasifela esiphambanweni. Mayibongwe inkosi. Imfundiso lenhlekele umfundisi lasipha yona
Sisavula liviki nje sesitawuhamba nathi liviki lonke sikhombisa lithando lwemdali. Mayibongwe inkosi. Umthandazo walamhla ngicela sikusho nitawusho emva kwami. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngeluthando lwakho lolungabonakali ngedendo nangekubukeka kwangephandle. Ngiyakubona kubaluleka mbamba kwebantfu, futhi ngiyabathanda ngendlela nawe lowenda ngayo. Ngihamba kulolu thando lwakho, ngikhombisa umusa kubo bonke bantfu njengoba nje nawe ungithandzile. Ngiyabonga ukuthi ungifundzise ukuthandza njengawe, futhi wente bantfu labanyenti balati liqiniso lakho. Ngeligama la Jesu, amen. Kuchubeka nesifundo lamhla utawufundza incwadi ya Johane wekucala isahluko sesine elivesi lesikhombisa ugcine evesini le-11. Kufundza incwadi ya Johane sahluko se-15 nelivesi le-12. Bese kuba nencwadi yabaseFesu sahluko sesibili elivesi lesine nelivesi lesihlanu. Kepha-ke na usebenzisa lihlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka munye nje, utawufundza kuba seRoma sahluko se-12 uqala evesini le-17, bese sewuwelele sahlukweni se-13 khona uqala evesini lekuqala uyogcina evesini le-14, bese-ke ufundza incwadi yetihlabelelo sahluko se-80. Kanti-ke na usebenzisa luhlelo lekufundza leBhayibheli ngeminyaka lemibili, lamhla utawufundza incwadi ya Luka sahluko se-15 uqala evesini lekuqala ugcine evesini le-10, bese-ke sewufundza nencwadi yetikhulu sahluko se-13. Ligama lenkosi malibonga. Ngithemba-ke nalamhla ngemvulo ngemsombuluko nibusisekile sisafundza sihloko lebesihle nakangaka lesi sifundisa ngekuthandza njengoba uNkulunkulu asithandza. Mayibongwe inkosi. Ngiyanifisela-ke liviki lelihle naleligcwele ibusiso. Inkosi inibusise, amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungakho sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo wemva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.